Ramasedi ho le hlohonolo letsoho le fanang ho feta le amohelang. Ntate ka mehla le matsatsi re dutse re o kopa Jehova, re kopa bohobe ba letsatsi le letsatsi. Ka sheko ntate ke itse le nna nke ke o fe mpho ya nyaroso ke ena Jehova, ke ena ka pele ho mahlo a ka ntate. Ntate ke bohobe bo tsamaya le leqala nama le dikgaba tse pedi tsa tswekere. Ke re o tlo ko o noke o nwe le khobolase lapeng ha hao moo. Ke re wena tlatla matsholo ntate bashanyana ba babedi gamana ka le Jesu. Jwalo ka motswadi ntate ke a tseba ho thata o hlahlamisa, ho thata o hodisa lesea. Ke kopa o hlahlamise morayo wa hao wa o fela e leng Jesu ka ngwanana. Ntate ke batla ho nyala lelapeng la hao. Athe ngwane wa ngwanana ntate ena ke sentse ke beheletsa lesea leo, ke beheletsa ntate ka tamiki ena ntate eo a tlang ho enyanya ha ntsa hola. Ntate re tla buisana ngwana ha ntsa thuthua a sa le dilemong. Ke tla tlisa dikgomo tse pedi tsa peheletso ntate ho fihlella ke be ke qetile dikgomo tsa lenyalo ngwana a hlile ho nna. Ke a leboha. Amen.